Cengek guys, jadi lumayan kersi emak. Coba cengek di mah. Sampel lalu tiken nih. Ini kena mau cengek ya. Aing pok yang jualin ya. Lumayan duitnya, bisa dibelikan motor ya. Bener mau kan? Cina jelema teh urutan si Komeng nanya. Singgung pantauan nih, Pak. Juga preman kinang kawai goblok suku gitu. Mas saya tuh. Benten ah. Naon? Ninggal tabrak teh di dia. Jadi sia anjing anu kamarin nabrak di dia teh. Launan atuh goblok ngajalankeun teh nyawa itu jalan umum ai sia. Anjing lain alasan sabi. Lain abi goblok. Kamari karunya nu katabrakna ai sia goblok. Sanes abi ya. Ah sia waduh bal jadi mana nu nabrak? Oh, mana meureun? Balik atuh. Sanes abi a Justru naon? Ngaku Aisyah tuh goblok geus nabrak lo balesan Aisyah tanggung jawab atuh. Nyaho eta teh bapak aing nu katabrak teh Aisyah anjing yang poin tenggelan bagol. Ngomong goblok atuh tadi Aisyah sing tabrakna bapak maneh. Aing ngomong. Nyangga satu asok sing gerak panggil. Mejaan. Mejaan. Wow. Saya ngumpul kieu, komo ieu di kebon cai di mana deh? Anjing.
Anjir, duaan aja ke siki kanyut. Anjir, bahaya gitu ngebareng mah. Aduh, ning. Woi, noong siang. Heh. Dak tuh nih, noong. Bantai awe besi wadah. Aduh, warnya ini sarian.